kabula hian kumsang ni somni panga YMA Zaipawl intihsiakna an just tur te zingami pu ms dong lianaral te achua zona tlem ga hanzot ve dona YMA sangni somni panga Zaipawl intihsiakna hian just ni dona member te na kan share tur mangchi intihsiakna he in endik dan tur angchi criteria as soi thei angchi omcham hian soi sakla ni hei YMA Zaipawl intihsiak tura hian ruah manna enge ko machukan han siam vea tiang hen soi mai tai la hi section sang ten an du o an ma ni saktur bik po fu an neya chu solfadik taka solfadik khapa saktur ni se kan tia tin a la hi changli le thunon theu kan thana wangin a seilu tuklo nan chang pahnih kha entinan chang thum le chang li mo chang ni le chang thum mo te kha thunon kal lovin an zom thei dona tin la in ang a common na ta na kan than YMA vul reng ro sati hla hi hei ro hi chu a melody a hla melody ti danglam si lovin chei thei ni se kan han tia conductor ten idea nei dana zirin humming emo part solo ti te unison ti te mo til dang te po arem chan dana zirin conductor ten an chei bol thei ni ti kha ani boka tin la hi a copy en lowa sak thei ni se ti ni boka tin conductor thaber best conductor kha than kan tum bok ani tuan izona panhina dan choi tun kum kan YMA kan man dan tur shim hi in mu dan le ngei dan te han men soi sak vela YMA hi ni he tianga kan mang thei hi kan YMA floi tu te pon an rel thiam hleng ka hria section sang ten mason na le lok na sa tak kan sar chong ei ka be se ya YMA te hi sol palam hoi zong te mason zel tur kan ni kong sang mason tur kan ni rolin heng kong ma kan son tur hi lo hleng ka hria section sang ten thei top chuin kan han zira kan tang hle me ya he ringot po hi kan in pek na ringot po hi aro pui hleng ka hre to chu wang chuan he kum sang ni som ni panga YMA kan lom dan tur hian kan veng YMA member te tan hason na sa taka thlen donin ka hria lo mom hleng ka hria YMA kan man tura hianin member te hena som na te me han soi sakla kum sang ni som ni panga seleveng branch YMA kan lom na tura hian YMA member zong te thanem ngai taka he dei mang tura ron kal turin ka som chewa heng ni poimo YMA tana ni poimo thi kum khata voi khat kan mang ania chuwang chuan kan hun hutak sengin impact na nena YMA member te ron kal theu turin ka som cheu ale hun hutak mi pe ka vai kan lo me ale ka lo me kumsang ni somni panga YMA Zaipawl intihsiakna just tur te zingami he kabula chua ama hian in me shatir na te han nei se coming to John Laram Ruata ani Vanapa section kwamsunga mi kani just ni tura in buat se dan tlang puile in che chwana vel te kha men soi sakla kumin Zaipawl intihsiak atan hian Zaipawl te hian hla pahnian sakto na wanghian section sang la po fu pakhat theu ba ka la komon pakhat oma hla pasari kha lo hriat ve kha ngai dona chumi ni wangchuan asolfa te kan lo zir ve dewa athu te kan an siara la then khat phei kha chu solfa dik thapa sak ngai ni wang khan asolfa kha lo hriat ve nel nual akopi en lo po an sak dik le di lo hriat te ngai wang khan hla te kha kan lo keu ve ani tin section hlazir hi section pathum kan tlo to Vanapa section newa section le chongbula section te kan tlo to section dang pathum taite sena section te khwangchera section le zampui manga section te poila tlo le kan tum bokani chuanin hei tuna YMA kan man na tura hianin
YMA day imu dan shim nang mana ingai dan de hamen sui sakla kumina kan program siam dan hi atha katia hei tun ma ngai tua chuan YMA day hi duai chun kan hlut talo deuh hretem o ti chu ti angai dan chu siam thei dewa amai ro chu Zaipawl intihsiak kan han nei hian YMA day kan man tur hi tlem chuan min ti pui sui devin kan ringa member te po kan tam devin rin oma section Zaipawl member somthum ai tlem lo ni alo ngai deuh bok nen tin zir top zan ang te po kha ngai poi mu tlang bok ta ila kumina kan program man dan tura hi pathian ni alo ni box sia hun pa ngai taka kha amani man lo ngai ania branch lamina program an siam dan hi chu atha tok viau chu kati chuan hei YMA day kan man tur han YMA member te ne na hianin somna te mi han thlen sakla ni chira ka soyang deuh khan YMA day hi tun ma kan hlut ang kal ngei kan tumna ril ruang kha kan pulo deuh ta seta chiat ni te po YMA kan chet tamna ni heng te po heng kan lang tlem set maya chuwang chuan YMA member ni to phot chu tun YMA day a hian tel ngei turin kanin soma kanin beiseya mizo kan nia YMA member kan ni chuan min thui khom tu pum khata min siam tu YMA a day kan lomna hian tel ngei turin member te kanin somani John te soyang khan YMA day a hianin member te local chho turin kan som ani hun lu tak min pe ga men kan lo me ke po ka lo me chibai vek ule kumsang ni som ni panga YMA day den chena salam veng branch YMA in Zaipawl intihsiakna abuat sai hi tha ka ti hle meya hei hian section tina ani emo branch a hei hian ra tha a chu ngei ka be seya zailama ma kan so na turte solfa lama ma kan so na turte mei ba ka la zir ho na da te tun ma la zir ho ngai lo te la zai ho ngai reng lo te tiang hian la te kanan zir ho ani a hei hian member te a in pum khat na thar a chuang nge in ka be sei tlata hei hi hetiang Zaipawl competition buat sai na branch committee in abuat sai hi ro pui ka ti a tha ka ti hle bok ani tin judge a han thut ve don ta ka chuan ama sa in ka judge pui tur te hetiang ang mi judge thatak tak te kara kan thu ve tur hi ka in chuang hle a anni bula hetianga kan judge ve tur po hi kalom hle bok ani tin he YMA day Zaipawl intihsiak a hian section tin te member te YMA member te tam theiang per lotel turin kanin soma tin section tin te he intihsiak na hian that taka ron zai theu turin du sakna ka hlan vek cheu ani salam veng YMA vulzel ro se kalome